Eniro but pendon pura manla kapor. Kapuram haupa badhaukum badaman sim Bakhuid. Eniro but pendon pura manla kapor. Kapuram haupa badhaukum badaman sim Bakhuid. Eniro but pendon pura manla kapor. Kapuram haupa badhaukum badaman sim Bakhuid. Amen. Hagtem Pavra Kuram Sim Bakhuid. Amen. Kupajong ni Ubahabaneng non Bakhuid Kurteng Jome. Kanwan ka imajong me at lokamon jome hakakandel Ubahabaneng. To ay benta kajimbab jongi kabalakas ni. Batomap yang ye kirkang jongi. Kumbahiru ima kibares ni yengi. Perwadala mengi shajim penjoy. And rate the blood in Ïukharist. Amen. Kublay ko Maria, kabadabra kaching ay, utray na marpala karkuya panak kalikante, bala karkuya sa magpo chong pao Jisu. Ko Maria, Bakhuid ko kumiya chong blay rinduway na kabanda chong ikinamok, minda barga kabarkaching yak chong Amen. Ngangin, how blay upara or baro, unang how habnen barka kandeo, Padha Jisu Christ ukun mamar me chungum utrai chungi yao bala punmen siam Bakhuid yao bala khana Maria te soti yao bala shale ben hapo Dios Pilatus la sanaya ulea bala deviau ulagi shaki baya kasni kamalai la mimana ki baya ulagi shapne ushau chakamon play paran por baro Nang tawan pa babishara ki ibat ki baya Ngangit ham sim Bakhuid hakabalang Katolik Bakhuid Hajin sulog kirwoid hakajima pikipo Hadakijimipat kadop at kajimipom chukud Amen Kupapam chukud yatruwa hame kamedrikasnam Kamanse bargajing loble ukun baile chome Utray kanra chungi o Jisu Christ Pagbibiyan na kapantaki po chungi Bacha kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Namargaji shashi toma kure sarjung Toy Sngi barika kaparte barok kawe Pawam chukud ngatarwa hame kamebat kasnam Kamansin bat kaching lombre ukun ba ike chongme Utray kanrat chongi o Jisu Christ Patrabiyana kabanta ki pop chongi Batchaw kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade kapathe barok kawe Kokpabum chukot ngatarwa hame yakame batkasnam Kamen simbat kaching lomble ukun bayi ke chongme Utray kanrat chungi Jisu Christ Patrabiyana kabanta ki pop chungi Batchaw kapathe barok kawe Namar kaching shashitam bakodit sarchung Toy Sngi bade
Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi berkepercaya barokaway. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi berkepercaya barokaway. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi berkepercaya barokaway. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi berkepercaya barokaway. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi berkepercaya barokaway. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi berkepercaya barokaway. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi berkepercaya barokaway. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi berkepercaya barokaway. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi berkepercaya barokaway. Kukpa bam cukur. Ngatarwa hame kame berkasnam. Kame simbat kecilong blei ukun bai tomi. Utrai kan racungi Jisu Christ. Perbiana kebentar kipok cungi. Bacang kepercaya barokaway. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Namar ding shashito bako disachungo. Toi Sngi bat baroha perte. Kukpabam cukur ngatarwa hame kame berkasnam. Kame simbat kecilong blei ukul bai chongme. Utrai kan racungi Jisu Christ. Perbiana kebentar kipok cungi. Bacang kepercaya barokaway. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi badeti bapang bashito. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi badeti bapang bashito. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi badeti bapang bashito. Namarga ding shashito bako disachungo. Toi Sngi badeti bapang
panggi bashitom. Namarga jing shashitom ukade satung. Toi seneyangi bade panggi bashitom. Namarga jing shashitom ukade satung. Toi seneyangi bade panggi bashitom. Namarga jing shashitom ukade satung. Toi seneyangi bade panggi bashitom. Namarga jing shashitom ukade satung. Toi seneyangi bade panggi bashitom. Namarga jing shashitom ukade satung. Toi seneyangi bade panggi bashitom. Namarga jing shashitom ukade satung. Toi seneyangi bade panggi bashitom. Koblay Bakhuid koblay badan bor koblay bintunom. Toi seneyangi bade kaperte barokabe. Koblay Bakhuid koblay badan bor koblay bintunom. Toi seneyangi bade kaperte barokabe. Koblay Bakhuid koblay badan bor koblay bintunom. Toi seneyangi bade kaperte barokabe. Kalitani jo Jingisynei-blei. Jingisynei-blei kapakasoy naksyada magpabom jukut. Toi seneyangi bade kaperte barokabe. Jingisynei-blei kaburam bakrautam. Yaroya kachingrao jongme. Kajupap ngashanya hami. Ngashanya hami. Jingisynei-blei kajingmayabam la shampang. Ngashanya hami. Jingisynei-blei kaopolog bakasoy na kajingmayadang katriniti Bakhuid. Ngashanya hami. Jingisynei-blei kabam laban shampang da kibriw na dikyangel. Ngashanya hami. Jingisynei-blei bami kajing im bat kajing kemen. Ngashanya hami. Jingisynei-blei kabakam kor banya kabeneng. Ngashanya hami. Jingisynei-blei katulon ki kam thela bat kajing thela baro. Ngashanya hami. Jingisynei-blei kabakan tobe kapertai baro kawe. Ngashanya hami. Jingisynei-blei bawan hiasa kapertai kadur kakten melawan longdo. Ngashanya hami. Jingisynei-blei bami nakadin mong kadonuru Jisu. Ngashanya hami. Jingisynei-blei badan hapa kadonuru Jisu badap ke Jingisynei kamtame kinong pop. Ngashanya hami. Jingisynei-blei badan haka Ïukharist Bakhuid. Ngashanya hami. Jingisynei-blei haka baseng ya kabalang Bakhuid. Ngashanya hami. Jingisynei-blei haka baptisma Bakhuid. Ngashanya hami. Jingisynei-blei Mapen manhok yangi. Ngashanya hami. Jingisynei-blei basenrana kajing im jongi. Ngashanya hami. Jingisynei-blei bakropip ni kamtama tungir kajing yap. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ba ayangi kajing im bane junom. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ba dorang kabat ni haman ki bentar kijing im jongi. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ba yadayangi na kading dujok. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka atiar kijing kela kapamut kinang popa edonut. Ngashanya hami. Jingisynei-blei kajing longo ki angel bat kajing bom shampang ki rukhuid. Ngashanya hami. Jingisynei-blei kajing bom la shampang ya kijing maya ublei. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka basayangi na kajing jinjar baro. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka tolong kajing sok bat kajing kemen jongi. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka bakotangi na kajing sudasha kajing imba shisha. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka bakantup ya baro ki mati jong. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka pansnget jong baro ki jing tau blei. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ha ka babaro ni yo Jingisynei. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka jing tingen bathiang ya kito ki balang amen sim. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka jing kermen kito ki bado jing kermen. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka jing jatat kito ki basyam jenjar. Ngashanya hami. Jingisynei-blei ka jing pelat na ki khalam. Ngashanya hami. Ko senambat ko om batuj ke dono jung Jisu balong ka thame ke Jingisynei yangi. Ngashanya hami. Ko senambat ko om batuj ke dono jung Jisu balong ka thame ke Jingisynei yangi. Ngashanya hami. Ko senambat ko om batuj ke dono jung Jisu balong ka thame ke Jingisynei yangi. Ngashanya hami. Father, Son and Holy Spirit, we praise you, we thank you and we adore you. Loving Jesus, you told us that I have a plan for your welfare, not for your disaster. Yes, Lord, you have a great plan for each one of us. Thank you, Lord Jesus, for bringing us together at the close of this day. Thank you, Lord, for all the blessings which you have showered upon each one of us during this day. As we are in your presence, we place before you our Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We pray for our diocese Dongstoin, our Bishop Wilbert, all the priests, religious, and the faithful.
especially all the priests, religious and the faithful, those who are gathering in the cathedral for the Christmas. We pray for our retreat center and all its forthcoming programs, especially for tomorrow's Passion Retreat for 3 days. Jesus, we ask you to bring many more people to experience your love and your touch during this retreat. We pray for our parish and all the programs of our parish and all our parishioners. We pray for our school, our teachers, students and their parents. We pray for our fathers, Father Joby, Father Lijo, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus. Unite us together, Lord, in your love. Let our presence in these centers bring blessing to the people around. Through our very life, many may come more closer to you. We pray for all those who are sick and suffering, all those whom we know, those who are in the hospital, those who are in ICU, those who are bedridden at home. Extend your mighty hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. We ask your mercy and blessings upon all the warring countries, especially Israel, Iran, America, and all other countries those who are affected, the terrorist groups in different countries, and all those who are destroying and disturbing peace and harmony in the lives of many in the states and in the countries. We pray for our persecuted Christians all over the world, our brethren who are in Nigeria, Uganda, and all other African countries. MP, UP, Gujarat, Odisha and different states in our country, India. We pray for the young boys and girls who are addicted to drinks, drugs, sex, pornography and all other kinds of bad habits. We pray for the doctors, nurses and the paramedicals, those who are serving the humanity, especially the doctors, those who are doing abortion and the girls, those who are going for. We pray for the childless couples, the jobless people, the couples at the point of divorce, the sick at the point of death. We pray for each one of us who are sitting before you. We pray for all those who are joining us in this online service. Bless all their heart desires and intentions. Once again, surrender each one of us and all those who are joining us in this online service, surrendering all their intentions at your feet, asking your mercy and blessings upon them, we praise. Hallelujah. En jag rör mig på Jisu Christ. Junamla junama men.